mwebare nanye ni Father Deusireri twese yomwe ekikonda jojo murebeje kandi impango nabwo echo ababona nabana banje hariho nabari abana banje abandi abasitami hariya babiri abo kwabona nabanyeta tata so mwenu nashemerire ngumpendere abo kusima ntwenda kubasima nkeka imwe abanywani bitu abwe birungi ebimutukorire ntwenda kubasima imwe abanywani bitu mwena twenda kubasima abanyamikago ntwenda kubasima abo tukora nabo ntwenda kusima abatutwerire omuribara kimwe cyona twenda kusima abebembire nkiko zo kutebekanisa omukorogu twenda kusima abakozi bona abakozire emirimo na hata abakiriyo nibakora itwenkeka ntusima service providers ababatweriza obuhereza bwabo abatensi abentebe ntwenda kusima mnonga abwa public address system kandi na nyenda ngo mukimanye ngweji system neyeka abakubasa kuba ni mwenda obuhereza bwitu nomwija kushikireka ya Kanyankore Alex hamwe na Lilian mwe musye mukono wabarebe mwahikirira abo ebyomba no babaretera rero nimugamba kurunjera kubasima mnonga abo kutereza obuherezo obu ntwenda kusima abakitekere byo kurya ntwenda kusima abo abakora decorations Agnes Aryaha wabakurire kitongore echo na sister mwabano mbenda esimu zabo zuruho nimwija kubareba nabo babakora umurimo ntwenda kusima abanyabuzare bitu bona tena abatakagegena abo kwatanisa nitwe nkabeka kandi nkabanyabuzare kandi nkabanywani bitu haza omukoro gukashemera ntwenda kusima abasasorodo tubona konko muringo go mutano ntwenda kusima Father Emmanuel owakiteranira aha nkeka kandi we bare kwikiriza okubo abo kwagwa marakandikija gumaho wagenzere konke bwabo byabere birungi munonga kandi byo kombeka kandi ntubikusimira nyenda kusima Father Richard Ainebyona fazo go ntukora hamwe diocese yewe ndi pastoral coordinator kandi we numuhika na assistant treasurer ningashi omuwezi wo muhanika kandi anyambire cyango munongo mukutebekanisa ahabire nagira ati naza nashanga yo buhunga nanyezayo tubwihayo hamwe ahitwarebe ente tuzirukaho hamwe ezezikanangwa zikabanza zabare zanjye nazikingira no mu kirasi yezanye tizirabuzire Father konka tukozire hamwe kandi we bari mnonga okuba nitwaha nyenda kusima Father Alex kandi muri we nsimiramu bwana mukuru na parish yona ahabo kuba nito mu ntebe kanisa zona no kureba ngo twahika ahizoberi nko kuryaba nukokwe hona nyenda gumiza mukusima Madam Alice Rushure ka Wisingiro district baba kusimire konkani mukimanya kurungi ngo muhando wo gukuruga hari yawo mwami kapere kwikira cyumwo kugubire gutakorabwa mwe kandi mukiremanyira konga ko namweturire yagiro kuyanyanguhiza kandi yanyanguhira nkamunywani witu kandi munywani weka na mutayi we Grace cyo butungi okuba gaciruhura yatwereza cha tracte cyarabere mu kikaterezamo ahabwa abagenyi kugira ngo bahikaha kurungi no baramwe batangire kugira ngo Rauben koratarukozere babire bamwima karuru Rauben tuwarukozere nikaho kaho bakutera umungaro kandi abo kurabira umuriwe konga tukugira mwena karuru muterere nyowe abo kuba ninye nkozero rwuto nyenda kusima abakwaya no bareba agenzire abo kuba ecumwa akora neco mutano kandi garikankasima na nabo abacyara ba mucwa abo kutuberaho na munongo kubana mama abo kuba mama obwiro bwinji abire nabihame bitekateko mu mukwasa
na nebidomora bikushika nka 200 byo bushere byashigisire nabo kugira ngo umubire mwine mwe n'abacara mwe bari munonga nobunko bande mbarrane bakira ku bantu banzani sana bacara ba muco ngureba abacara bawo barabaho tinkumanya yabanye n'abacara bangayi nyenda kusima abanyadini abaryaha abanyadini na munonga bunkutura nabo mu administration Nyamtanga obundi no bantu bandeba narga gakunu ngenda nkamisho gona gampwiro omunanka ngagunwire n'indanzi yakubi mwe hate mwareba habwa kimbire nimbo bundi ntakuba habwire nabo kugira ngo mbire nyine bingi konka ejeke mberireho kandi twabisindika kumwe ikintu cyagenda kunyenda kusima organizing committee eyambarra ebirene bemerwa JB nahwerwaho Susan JB no shoti yagenda abo kubaruho umuntu wabanaija omumbaga kuno yatunga accident hariyo mukashanja wano shumaza nirwe mango ninkahokwe ingira yahabira nkokwe hazati yabakurungi nambwenu no uyabayine tubashabire abo kwa babirukangizo mu irwarire rya Mayanja konka no shoti baba kurata na didastin kumureba na no mushomesa tadeho mongera ingira niko timu yagenda kugira ko babahwera nka at least bakiroho kurungi oba ikiro mikono yabashaho mwena nyenda kusima umushomesa bakereza iyo waha deusarinka babigumira ingira yabigumira kiryo kwa bigumire ari inka mushomesa arga yahaweza kwebazege abantu bakurebe ogo mushomesa oryamanzi tinkumanya ya nabo kugira ngo redeusidedi tinoma yito inchira kuba turyamanzi munonga tugumira bingi tubaba bigumira konga twese gomwe ngutukagira ki tukabira mwe baro mushomesa kutuberaho enteka zora rentebe kanisa obire nitwe kandi mazuma ntukusima tuyira mutuma kandi mwe niwe kora abe wagize rembago twete abo kuba ukumurya hamwe na mwachiteri banja kandi mwosire n'umuchiteri banja konga ntuje kugezaho kureba ngo ayitwubasa imwe abantu abambarebe ni bamwerebe ayitwubasa abantu abantije kubashashura kampendera abo kuba nagamba bingi mpendere no kongera kubasima mwena na no kubendezaje ngwaye murabe no mugaruka yo kurungi abakuza kurara numwija kuturarira turare ntuganira nshoma kasinje Maria kubege kane yedini tubaso butatera bidongo konkorebe twatandika kusimba amaju twaranze higuru za kamukungu niko tumanyire urebe shamwenda mwamwa byamo tuyimuke kitandike numuzagu misiriza nkababyazi bebinyobwa konka tushemerirwe kandi turi hamwe nimwe kandi muri byona ntubakunda munonga Father Abednego nani kushaba ngo yemerere n'abazire bawe abo kuba nekintu cyurungi okumanya abazire babagore bitu kandi n'abasaserdota baryaha Father Abednego ni wakunkura tahumbu saserdoti abazire be baryaho mwami Samuel no mcyara we kandi turukumwe tukamanya nakare twagoma turukumwe mureke tugumise mu reka nkaba Father tukakombere tukite ba Father bandi nabo bagire bata twineho na n'abaseminariyo na abasa nari base Gideon atogwe Gideon wakuratire fazogo mwe nawo mushabira ryo mbutumwa ubwo mwaka omuseminariye ya Kitabi nabasa kubata kuzarwa musente yakuba nyowe na Abednego na Father Emmanuel twe na nturugo musenta ya Kagoto konkana we ni mwishukuru wa sente mwe no asakushanga mbibe karugaha mwe no gatumushabire nawe ngo rweto rwengere kukura era yongere kugira ata okuhereza rahanga Father Emmanuel byitu byona no manya okuzire nanye na kureba no ukura twagenda hitugenzire okitoro zayo okizo na kutoro kutorayo ntirabaho rabaha mwana twenda nkweki ka family no ndatwereze kikatine kitwine twereze ki ntuza kureba okutwaye tera twahurira ngo riyo no runda no kora atambure rero njo turebo kutura kutambuzi mwebare mnonga mwebare kuturikireza
kandi ruhanga yongere kubahereza umugisha naye bwa yenda kusima mamazura tumweta mamazura ubwo mucara narga kiruhura omparishe yarshere nobora abe wija wenka tinkumanya yaba bande bakiruho oba bararinka yabaroho weti yabasa kwisha ko nkantu yenda kusima mnonga abo kuba ebintu byone bitwerire ku rugemba rejo niwe birori coordinator kandi okachikora kurunje mnonga kandi ruhanga ayongere kuhereza umugisha cyo butunje nakwanjura cyo butunje ogwe nawe namwanjura abona bazakiruhura nebyo bgambo bingi munonga MC ba MCs mwe bare kutwara mu cyekeki Vanansiyo wabare kusiga hishomero kijaha na Orvan cyo cumwe nimwe mwafire mu nyete wabare